Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
jiwane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Wah, kalau artis ada di lemah nih apa? Woi, wah ada gitar nih.
Belum ngajang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh paduh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkyang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh paduh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkyang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 나게 utang. Kondeng di tengah ya boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati ya. Bakal utang ini. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang pak, buang. Mengengken utang kan pak. Buang pak, kayaknya bayar, Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan, kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan bang.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal
Tiang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng macam kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga yani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerong Jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi angpakan tutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerong sing laga tresnane jani tandem apang tu sing adi alpakan tutin subah kena ramah mulian kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerong Jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi alpakan tutin subah kena ramah Lugrel ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan
Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Ulyan prestasi, Jani ngalih viral Ulyan sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Api dan ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. api dan nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan. Dosa kok jadi kebanggaan. Tidak nak terkenal Ulyan prestasi, Jani ngalih viral Ulyan sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Api
orang, hubungan terlarang. Beli jadi beli, ada nengelahang adi. Sampunlah pasangan raga, dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilaka rasayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit kerasayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilaka rasayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit kerasayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
matamu petang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati dia igodogan gadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba belikal kena bayar
nepuk mobil mewah di jalanan. Nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran, hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Ulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi Sirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyambangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng takal nyirama layon nadi belilan kanake nyaku panglima nyambangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi katrima ring sisen idayan pramekawi
Ulun padu keliang Tuai manam semahi Moga si domangku Lap karya lampak itu Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budek kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik nude berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau serado lampak Lascar Mungkin sueco kelawan baki Mangke wenang po kita menadijan panggul mandiku Mengaran sang-sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budek kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik nude berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik nude berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
Apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mang dene imbang negelahang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang
berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan ketibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine Yaksian unduke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta lan nyidang nyingakin seuripne kerasa petang Wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Manda ipon sami memanggil rahayu Kebata rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta lan nyidang nyingakin seuripne kerasa petang Wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Manda ipon sami memanggil rahayu
tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulihan peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sepi duit sayang beli kerasetan si teadi campuran dewek beli nyakitin adi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan ne jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sepi buin sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sepi buin sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine antum madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine antum madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.